Reka ambasuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Nizere ko aho muri mwese mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba hadutse indwara nshya iri gufata abakobwa bagatitira igice cyo hasi. Turayibagezaho iyi nkuru ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko muri Sudani y'Epfo bishwe n'inyota nyuma y'uko imyuzure ivanze amazi na peteroli. Mu gusoza nk'uko twabibasezeranyije ku munsi w'ejo, turababwira icyo RDF cyangwa se ingabo z'u Rwanda zatangaje ku musirikare wayo wiraye mu bantu akabarasa, batanu bagahita bitaba Imana muri Nyamasheke ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa reka mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanifate akanya gato cyane mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye cyane kuri twe. Imana iguhe umugisha, kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu turakuzirikana tunagusabira uwo umugisha. Mwarakoze cyane, ariko ku rundi ruhande turanibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwa na Christine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Ikaze. Mu karere ka Rwamagana haravugwa indwara yadutse y'amayobera. Iyi indwara yadutse idasanzwe iri gufata abana b'abakobwa igatuma batitira igice cy'umubiri cyo hasi. Mu rwunge rw'amashuri rwa Saint Jean Paul ya kabiri ni mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana haravugwa indwara imaze gufata abana b'abakobwa igatuma batitira igice cy'umubiri cyo hasi, ntibabashe kugenda no guhagarara, aho bamwe mu baturage bavuga ko bishobora kuba ari amadayimoni. Radio TV 10 dukesha iyi nkuru ivuga ko iyi ndwara bayise tetema, ikaba ngo imaze gufata abana b'abakobwa 6. Bamwe mu bayirwaye bakaba barwariye mu ngo, uyirwaye akaba ngo atitira ku gice cy'umubiri cyo hasi. Abaturage n'abanyeshuri bafashe iyi ndwara nk'icyorezo, ndetse bamwe mu bayirwaye bakaba bamaze gutangariza Radio TV 10 dukesha iyi nkuru uko yaje. Umwe yagize ati, nafashwe ku cyumweru numva mu ntege hari kunjya. Kuwa mbere ngiye ku ishuri, bigeze ikigoroba kwicara byaje kunanira biranga. Uyu munyeshuri avuga ko iyi ndwara atari iyo kujyanwa kwa muganga, aho agira ati ntabwo bivuza ibingibi birikiza. Hari imiti nyine bagukandisha, byakwanga ukajya kwa muganga bakagutera inshinge, ariko nge bari kunkanda nkaba mbona ndi koroherwa. Undi munyeshuri urwaye iyi ndwara nawe yagize ati, nagiye mfatwa n'umugongo, mpagurutse birananira, nkajya mpora ndyamye ntabasha no guhaguruka. Uratitira ukumva utabasha no kugenda, hari n'igihe biguhekenya bikakujya mu ngingo. Umuyobozi w'iri shuri Kagoyire Francine yavuze ko iyi ndwara yabanje gufata abanyeshuri 2, ariko nyuma ngo hagiye haboneka abandi bayirwaye. Agira ati, muri iyi minsi rero dufunguye nibwo umubare w'abanyeshuri wabaye nk'uwiyongeraho. Namenye abandi 2 bo muri segonderi bafashwe, n'abandi 2 bo muri pirimeri nabo bafashwe.
uyu muyobozi avuga ko iyi ndwara ifata abana b'abakobwa ariko ko abayirwaye bajya kwa muganga bagahabwa imiti bagakira ndetse bakagaruka mu masomo yabo. Kibibi Anastase umwe mu bafite abana biga muri iri shuri avuga ko we na bagenzi be bafite impungenge ko yaba ari imyuka mibi iri muri iki kigo. Uyu agira ati tudaciye ibintu ku ruhande ni abadayimoni, none se niba abaganga abayipima ntibayibone ubwo se twavuga ko barwaye iki kindi? Umuyobozi w'ibitaro bya Rwamagana byo mu rwego rw'intara Dr Placide Nshizirungu avuga ko ari ubwa mbere yumvishe iyi ndwara ndetse ko nta munyeshuri uraza kuyihivuza. Agira ati nta makuru twaba twarabwiwe cyangwa se twaba tuzi iyo uburwayi budasanzwe mu mashuri yo mu karere kacu ka Rwamagana, gusa murakoze kuba mubitubwiye turahita tujyayo tubaze uko bimeze, dusure abo bana mu ngo zabo hanyuma tumenye icyo gukora, haba kubasuzuma ku bitaro no kuba twabasuzumira mu ngo, tubaha inama y'icyo bakora, kuko iyo umuntu agize uburwayi akaguma mu rugo ntiyivuze icya mbere ntabwo biba ari byiza. Ngayo nguko ni indwara yadutse iri kuvugwa mu karere ka Rwamagana, gusa ubuyobozi bw'ibitaro bya Rwamagana muri aka karere bukaba buvuga ko iyi ndwara butari bwayimenya, ariko bukizeza abaturage ko ugiye gukurikiranira hafi kugira ngo hafatwe ingamba zo kuyihashya. Reka twihuse tunyarukire muri Sudani y'Epfo. Muri Sudani y'Epfo haravugwa inkuru y'uko abahatuye bishwe n'inyota nyuma y'uko imyuzure ivanze amazi na peteroli. Abaturage bo muri Sudani y'Epfo baravuga ko barimo kwicwa n'inyota bitewe no kubura amazi meza yo kunywa. Ni nyuma y'uko imyuzure yibasiye amajyepfo y'iki gihugu, akaba yaratumye amazi yivanga na peteroli, bityo abaturage bakaba bari kubura amazi yo kunywa. Ibi byatewe n'imvura yaguye ari nyinshi bidasanzwe bitewe n'imihindagurikire y'ikirere. Iyi mvura ikaza guteza imyuzure myinshi ituma amazi abaturage bajyaga banywa akayaha n'amatungo yabo yivanga na peteroli. Abo baturage bavuga ko babizi neza ko kunywa ayo mazi ari ugushyira ubuzima bwabo mu kaga, kuko ngo aba arimo ibinyabutabire bitagenewe kunyobwa n'abantu. Umwe mu bayobozi muri ako gace witwa Chihoke Piyote ganira na BBC dukesha iyi nkuru yagize ati amazi arimo umunyu kuko hano hari peteroli, amazi arimo ibinyabitabire bibi. Umugore worora inka muri ako gace ka Etadinite we yagize ati iyo unyoye aya mazi akugwa nabi ugahora ukorora. Turabizi ko ari amazi mabi ariko nta yandi dufite twajya tunywa tukaba turimo kwicwa n'inyota. David Bojo Reju, inzobere mu byo gucukura no gutunganya peteroli, yatangaje ko imyuzure ariyo yatumye amazi yo muri aka gace yivanga na peteroli kuko ngo yangije amariba y'amazi. David Bojo Rejo yagize ati imyuzure ni ikiza kibi cyakoze ku baturage. Kunywa amazi arimo peteroli ni uburozi bwica gahoro gahoro bugenda bukwira muri iyo leta yose. Mu gace ka Etadinite hari mu hambere haturuka peteroli nyinshi muri Sudani y'Epfo, kandi ngo hakunze kuba imyuzure mu bihe by'imvura, ariko guhera mu mwaka w'2019 byatangiye kuba bibi kurushaho no mu myaka yakurikiyeho kugeza ubu, kuko amazi y'imvura ananirwa gutemba ahubwo akirunda mu itaka ry'ibumba, nyuma bigateza imyuzure ikomeye.
mu mwaka w'ibihumbi 2022 2/3 by'ubutaka bw'iyo leta bwari bwararengewe n'amazi y'imyuzure nk'uko byatangajwe na PAMU, naho muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ubu 40% by'ubutaka bw'iyo leta ngo nibwo bwarengewe n'amazi y'imyuzure. Nubwo nta makuru ahari cyangwa raporo z'ubushakashatsi ku bigize amazi ahabwa inka muri iyo leta, ariko aborozi bahororera bakaba bavuga ko bafite impungenge ko ayo mazi ahumanye atuma amatungo yabo arwara, kuko ngo bakunze kubona inyana zivukana ibibazo bitandukanye, harimo izivuka zidafite imitwe cyangwa se zidafite amaboko n'ibindi ibibazo bitandukanye. Minisitiri ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi muri iki gihugu yavuze ko muri leta ya Etat d'Unité hapfuye inka zisaga 100,000 mu myaka 2 ishize kubera imyuzure no guhumana kw'amazi yivanze na peterole. Umugore witwa Nyakari yavuze ko ayo mazi nubwo bayateka bakayanywa abatera impiswi no kubabara mu nda. Mu mujyi mukuru w'iyo leta hari inkambi icumbikiye impunzi zigera ku 140,000 zahunze intambara aho muri Sudani y'Epfo n'imyuzure. Iki kibazo rero kikaba gikomeje guteza impungenge muri iki gihugu, gusa ubuyobozi bukaba buvuga ko bukomeje kugenda bugerageza gushaka igisubizo cy'iki kibazo, gusa abaturage bakaba bakomeje gutaka ko barimo kugenda abicwa n'inyota. Reka noneho tugaruke mu Rwanda tubabwire ko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko cyataye muri yombi umusirikare wo mu ngabo zacyo warasiye mu cyico abaturage 5 bose bo mu karere ka Nyamasheke. Inkuru twayibagejejeho ku munsi w'ejo, ariko tubabwira ko mu gihe inzego zibishinzwe ziraza kuba zagezeho icyo zitangaza, iyi nkuru tugomba kuyigarukaho. Tuyigarutseho rero, reka twumve ibyo RDF yatangaje. Ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda bwemeje ko bwamaze guta muri yombi Sergeant Minani Gervais mu itangazo basohoye kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 Ugushyingo muri mwaka w'ibihumbi 2024. RDF yagize iti ingabo z'u Rwanda RDF zibabajwe n'ibyago byabereye mu kabari ko mu kagari ka Rusharara mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke ni mu ntara y'Iburengerazuba, aho Sergeant Minani Gervais imyaka 39 akekwaho kurasa abantu 5 akabahitana mu rukerera rwo kuwa 13 Ugushyingo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. RDF yataye muri yombi ukekwaho icyaha kandi irafata ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. RDF yaboneyeho kwihanganisha imiryango y'abiciwe ababo bari mu bihe bya agahinda. Mu saa 7 z'ijoro nibwo uyu musirikare yarashe abantu 5 bose bahita abitaba Imana. Amakuru dufite avuga ko mbere y'uko uyu musirikare arasaba ariya abantu, nyirakabari barimo yabanje kumugurira peti mitsingi 2 azimaze, undi amusaba kumwishyura, undi arabyanga, nuko imvururu zihera aho ngaho. Bivugwa kandi ko aba bombi bari basanganwe utubazo two kuba ngo umwe yarambuye undi, ibintu byatumye nyuma yo kwanga kwishyura ziriya nzoga nyirakabari yabwira umusirikare ati genda uzagwe mu ishyamba uzerera. Hanyuma umusirikare nawe akarakazwa n'ayo magambo, akikoza hanze gato akagaruka amisha urusasu mu bari aho bose. Mu barashwe cyakora ngo ntiharimo nyiraka kabari nk'uko inkuru y'ejo
twagarutseho yabivuze kuko we ngo yahise aca mu idirishya arahunga. Kugeza ubu ngubu imirambo ya ba nyakwigendera iri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibogora. Reka natwe ku Ibendera TV tunagana no ku musozo twihanganishe imiryango y'ababuze ababo, hanyuma ubwo ni ukwihangana. Tuganye ku musozo w'izi nkuru rero twabagezagaho, tubashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro tubategurira hano ku Ibendera. Turabasaba ariko kandi inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu yariyo Ibendera TV, hanyuma ari nako munadufasha gusangiza izi nkuru ku nshuti zanyu zitandukanye, hanyuma ubundi tukageza amakuru kuri hose mu byiciro byose. Niba ushaka gutera inkunga Ibendera TV ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 00 Iyi nimero yakira amafaranga na message gusa, ubundi tukaguhamagara ubaye ubishaka. Nitwa na Cretin Ntirushwa, hani ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mwirirweho muhaye kandi muronke, Imana ibarinde.